Hello guys, amnan sob ki good morning. Aro magan kiman chun ba sai ase. Amnan sob ki happy Mother's Day. Aji Mother's Day la tin ase. Idu gane moi mala morom aro mala tuk olop share guru mon chai. Idu gane video script nuguri gana last tak sai dibi. Mala morom kiman tangor se idu dunia de. Jonom hwa time ba aji dak mala morom mokan ge. Kude jalibi mon gane isor ge pray guri taiba. Aru taila tuk kiman tangor se morning de mukan othagi de tai uthi phasat bonai than khundi good de bani bukyule jabo noile ba kuri lole jabo taila tuk pisi tangor se mukan pachagan ge morom gura gani sabi mala tuk idu gani na achi ma chinda thagina mar hagina kiman chunda moila video sai ase ma chinda da khataim de ma ge chugu bane olaule na tv Magi kandiole na TV, magi morom guribi. Kile itu dunia charina amnila ma muila ma kidia jai jabo tai wapas na aibo. Aru kiman chun ma na ta kigina sai ase. Sadian amnan de kole monchai. Munduk nu guribi. Amni isorge pray guribi. Achila ma diste dindak. Amni la ma na ta kilibi amni ge Ishor ba phal humoi dia gane Ishor ge pray guribi amnila monde sandi pai jabo aro sadigan kiman chun ma da gina ase mogan super pray gurina rukibo asala ma distibi mala ma chinda de phal humoi de phal din de inala ma disti wish kuroni mi de inala ma disti bongjo ni mi de mogan sop Ishor ge pray gurina rukibo ar magan kiman chun sai ase amnian ge moila sai pa thank you I do chanai dia se aro moi koi chala la pitore na lawole la khaldi da gisegole muge maaf kuri dibi aro video phal da gisegole share kuri dibi aro follow kuri dibi